Shubor nakaslem jong unongsan hima. Henyo Trap Integrated Territorial Organization sengkemi hapo kejingelam Presiden Rangba usamla dan bok dekhar mentak sengi baar jong katayo kekhendai trik uyayong arajar arpusau kalalit banyak kendo yo Chief Executive Member ke KHEDC ubak penyait sing seim pan airu hau ye kedor khas halor ke jingdon jong ki barjela ki bumjuat jingtip syapang ke trading license ki basyong basa hapo kerikasi barok away. Shushu usamla dan bok ula pentip ru bakum kaseng kalada ban penlong ye ke jing kenran ke bentar ban pen ye ki breu ki bade ki barjela ki basyong basa hapo upur usam jong kerikasi laki donni em ye ki kot kisla ki babiang ki bakin thop naduk ki labor bat ki trading license. Hakajuk opor na kalyang kasang hito kalakin turu yo CEM ke KHEDC baun shim kia hakaban penlong ye ke jing jorep bat talasi hakabade bat ki nongnya kali ki badai ki barjela ki badan hapo ke rikasi ba ki dai ban penrung kerteng hapo ki seng ba pher nangta ye ki kali ba ki nyaru ki badai napo ke jela Meghalaya ki dai ban yo ye ke labor license napo ke council kita rai kali ki dairu ban yo ke NOC napo ke council harengkat ke jing pensisha ne ki pulit ne ke police verification batru ki babu ye ki snat trekam ban let jing let ne ki tour agency ki balong terai ki barjela ki dai ban yo ke NOC ne ke council namar ki don bon ki reushim kabu ki babu ye ki agency klem ki kot ki sla ki babiang ta ke sni hi na kalyang jong ka HITO sengkeme ilawan sendran ni para dekat jong Shillong City haba ni ai ke jing tho jo Chief Executive Member jong KHEDC ba penyasing sim halor kaman bante la kam ya ki diki kali kamai ho ke jela ke jong tendang shen la benlen ba ka lingba ke Shillong City ha ke jing ye tren kat ba ke KHEDC kila lek ban check ki kali jong kita ki barjela benik ta ki non tribal man check ya kata ka kot kusla ka babiang te awaj ha tu kusingi la lap ba ki don ya kata ka trading license te de halor kata ka nongrim na kaliang ko jongi ni la bu appointment ta de na bom don ki daw ka to kan ni bom la ker ni bom la ko kendo ta ndai menta singi la ban ni kendo ko tu siam par ni la air ko jung tho ba borok hot ki ni ki kali kamai jong ki ni ki barjela ki don kam ya kata ka NOC lani ya kata ka trading napo ka KHEDC kumban te lekam ya ka jingwan ka tap ki mender bat man khanglat sa ya ka khai ka ni ka khai peteng de ni ki barjala kumban ai kam khnang bangin yu ai kam na ini paradok persnam hoj I la menjor ya kata priyong kala don kan ni ka notification nomor baboros kata ngilai I ba tangki local taxi kisah apply ya kata ka trading license trade by non tribals dan rei ya tulis nyimpan di jus no hadian bangila check ni kentai kena kalian jong ka office jong ke KHEDC ro au ni usnam benai feb hadian katuka jingwan kendra ki kena jungi tikila pha dengan ku kisti ke bapan ya ka number jong kita ki kali kiba yo ya kata ka permit no state transport haba ya dei bagi taki kot kisla ki jongki ka khubor na kaliang bajongi ka seng ya ki perlok barjela lani kita ki non tribal haba piwan khayis ke jella ka jongi ni pediang pi hendrei pembiang ki kot kisla ki babiang da kan mau ba kali kasi kamdei ka kalong kum beta ki night club ba pinsu ani ki concert ki ba pinsu wan rongkat bomon kinya kamai kat bomon hendrei kani kadai jella ka jongi te wadu siam long ba ngin trelang ba ka warning ya bro pagi kini ki bom apply ke trading license ki bina ko ke jepen rew khamtam ki barjela nakaliang ko jongi harengkat ko ke jingi tre ba ke KHEDC ngin khandang hakano kono ko par ladapi wan khai be aj hang ne ko ke jela be ki jongi tai tai